Patuan ka. Tapos, yan ka cancel ba? Ipatuan mo yan. Reaction mo ng WD. Patuan, Krishna Bond, niya. Vice President din. Pinapakan. Para po yan ka, Koreanti. O Pungsyo. Tapi mo, amo ay tumawa ka. Yung cancel, nakukura. Meletak ko naman kita ay meletak dapat man ito wala ni person kelay iban kita na tawo pagkulat ano kung di ka makatikan mo pagkulat pagkulat tama Badan si magistrate and question laba-laba man koros yang nanay wewekan apenen kinain dia kan mesam iya saban macam dan kawin ang pokoknya ramot buat apa nak supramai mau kita lah masak siang tempat apa masak sampai ban mo ni masak siang ayo koros kita tahu yung mga bagong gawin akin potong okay sansan kapatata ni right kalendo yung sa pini yung napin pada nampin kita koros tin nasalin mari ini sansan sebelum memanfaat koramot huwag kita na siya koros pwede kamu ito naman kuya may kinap pwede dami na ang kausyo Ikibalil kami. Bagi itita kuat. Sudah punya itita mar. Vice President Chairman ng WD. Hindi kasyo niya wala ita. Kuya. Sabon mante. Ang wentidi. LMC kaya rata. Kayo. Sa kaping gumerin, parang gumerin. Kamu kay taramot. Nantrap pasaw. O kan sakla. और ट्रायल भी बंद करा नेपाल कर गया एंड सेंशन तावे एमएमसी के पटुवन कोर में आपके लिए मुझे अभी ना डॉक्टर कोस लोग या मेवत में बांसुर आता में सब में क्या मासन सेंशन कंट्रोल पर सरावी ये में बांध ममो कोल ममो आता में क्या करती हूँ ये जगह डॉक्टर कोस बांसुर Kalanganan, meron limang ko, diyo ko. Napilipila na tatakukan, kung niya, tatak, ang kamaw, una ko, ang uwi, ang panay, ang mumot. So na siya kan paso, may sarap pasuan ng kanikas. Dan buya, sapat bang kung kasapan kalangan, pwede, kama kumatipas ito ng silang uwi. Pauno, ang patpas premo. O bilkating, kurang mawin yan ko kaya berkap kurang itu kan, saya sama tertolong kan, foto. Saya sama macam tertolong, juga mau pernah masuk. Kaya ramut, wait kiri, juga sama mana kasarau, dan sama mana, wait kiri pas, sama terang. Itu cara tak, sekarang no, taruh kita kami, siapa tahu kan jualan itu lagi, tertolong kuat, terlihat. Ini memang biasa. MMC ke saban marang katong kalangan ng football. Kung Pilipini sa mga lansyo, kung kapayat, saban marang katong ako ita, kung ulang mo, kung malaylay, o kan sa kalakan. Kalangan ng pramar koros, kung kaulong ng pagpapramay, kalanganin Vice Chairman in Lubdi, Bulian Dear, Chairman Ogia sa Bulmarara, Malcap. Melen Lubdi. Ma, sulahan ba ba kasalita ko bro? Sulahan ba ba kasalita? Ay ba baruan? Na, dahil ko pureo ba na ako yun?